Pasho ya frame Janet Amponsa. Janet adiana do bae. Me pasho me kru wu na de me ba. Yetio. Me pasho me no me kru try 2013 amene try 10 good years ni. Me pasho emra me fa no sabio na oyeyarefo kakra a oye sekala. Pasho me fa no so oka kire me anche na yare ne so bae mampa ba matena mu sa 10 years. Sabio awa ama. Pasho Bosome ensu ya yesi mu ana me pacho yare ne sa start ye nsutobre no eba chese ye boni moja mienu ana miensa ansa na no ono ne dia na kwakoye de ye kan se SS ni bia pacho ye sickle cells no eno ne kwakoye se bia oye yafo se ne ba bi na adi dem ana se bibi na aye no pacho de ba oye sickle cell patient pacho I want a fire mu e wonya hini government hospital me pacho eba sa no Ukuyada me wo fie wakwa adwuma ebo be 12 me hwese waba adaya o se na apostle ye ne ya mame de o se yoyo fa no ko government hospital ma ye da ho 3 days time 3 days no me fra busuafo obi ase oyare we se ne ho mfa no nti me hwe akire ama me so mampa aba nti ye Friday no ma me sa de me kunu ekọ fie ti ekwa enso me mane nuro no me mane nuane di na edu Monday no na se ade beche Monday na se yare ne mo asa ye din e ma me sa mane so ekọ nyahini government hospital ti me kwa na me sa frɛ o mo no mo se stella moja chi se sa abo ne biem enti me so nyame adom me de o se yoyo na me dwo kuo bi e wo enchansi krom ti ne ye beche sika no ukuada ti e ma o mo kan se wa ama wo fuma ye mfancho ye betew ade ne iska be me pacho ye John susukuo ye group pacho ba sa no me de enkra kwai ma me panyina wo nyina hini ade wo se yoyo kwaji mi sika breme wo hospital mu ho ti oba ye nso minya 36 million ti enam sa no hospital penifo no ka se me fa me krunkoji ti me fra busuafo we se oniska me fra papa e wo sahwi we se oniska fe no kopeska na mso ene emira nyame adom me sika no so aba nti ye mompa ye de ye bekọ ti me so me krun so phone no ekuta me ase o de lock ato so me kasa na won fi nti me ehun lock no ama me ye ne chepo no to me phone so eti eno na me de frefre but me nyi me krun sika enam sika na o mo de bre me nti me yi mu 15 million de to me phone no so microphone no so ana me de 10 million so to me phone no so ana me de aka to me se be ya lolo fe no mo so mbaje 5 million ti me so me de wosia yoyo nti eni emu hwa na doctor ne ka che se stella ehwa ye ma ji hwa ye ma nti ti se o frɛ honom ti enya abotre ti abusuafo stella na me sa frɛ omo enam sa o ma ama ti ade be chi fiada no metene ho anopa wi anumre me na mekwaji aduro me na mekwaji moja me na mekoto aduan me na mesi niama obi aba ebi nsu wo kro num ho obi aba oba na okọ se ma mensuo se kokko kura sika kura bome enti ama mensu so mampa ba nyame nti na kakra wo me ho nti na memfi obi a enam de omoye enti eba sa no na nyame adawroma nyame efa mikunu ekoye ade bechi fiada no 3:30 no fa ne koye ti enam sa no ema me di sunia reho ekofie fra busua nom se wawu enti bo be sese no na abusuafo ye fra no ageman eba me ho se wo hwehwe opese odi mikunu eko mochre na opeska bi ye 15 million am so mpa cho miniska bi a wo ho na kai wo hospital mu ho no am simpa acho miniska nti amunu mu ha no so ko frɛ ni sister age a wo kuma se no send 20 million na ode mekunu ekoto mo akire anche na me papa mo free omukrom eba ye betratra me ho na ageman edi ensa be se me se mo de ba be se me ema me papa mo de osia yoyo jinsa no ema me kodware de me ko abusuafie omode me kwa abusuafie no saa de me ba bedware yete hwa na agemane fresi microphone no so na me se wo he na me se pa cho me wo fie no mo ba ye
omo ba so maame ene me papa ne me nua machiri ma mienu a friend ma ajo onso teme ho oba ya na ose me opemi kunu picture na me koyi ma na ose opemi kunu phone ene ne chip na me so phone ne de me yini hospital mo to me fum ene amanim ti ayesa ni bebre abanti me hu ba bieda na chip ne de da me phone so na picture ne nso ni eti ma me koyi aye fro picture ene ma no ama oji picture no na me se chip no me fama na me se me fama no ti ama agema no sole chi mi nsa eje me phone enie woji yi me kunu chip no free so agema ne ye hwan agema ne ye me kunu omabusuafo ni bia onye ni nua pacho da onye ni nua pacha ene oba ye obechim wo nsa eje wo phone se ope wo kunu phone pacha enti ama wo chim mi nsa ama mi nsa we no kra mu ni ya me ya ama wo je phone yi chip no wo yi chip no ye no ofa me kunu me touch ekoye se me de me kunu so phone ni se me de me kunu phone no eba na ma ba je me touch ana omuko ofie nti omuko ofie na ye sa koye ye koye no ana omo say no ye ma wo nya kuna nti kodi waduane a wo panyina me so ma mpa ba mankasa ti me papa mo na e pa cho stella na omu ntie ne e ba afie ti e ba afie ano papa hwese maame no maame ba ko ene agemai sofusi ma asoma mi kunu no papa oti ase na asoma omo ene ba ma ba ko so o mayi ni niama omo so di osia yoyo ba yi niama ni nyina mi kunu atade mi kunu mpaboa omo yi ni nyina fridanim ma me rehu ye anuanom ma me papa nom me rehu mi enti omo yi niama ni wie na ye den ba cho omo yi niama ne ko wie ye no no omo ka che me se ma me nsi aye na se na mi na me kunu ada dia na adi kunu ba cho omo se me bodua ene me kunu na me se me modua me kunu na anti J woni okunu tie ho no mo a na monko amote no na wo ye nipa a wo peduabo ana me pa cho na me peduabo nka me kunu kra nka me ntimi ne ntina 10 good years na dia dentina woni be ma tino 10 solid years na waya dia kwakoda hospital be ma ni free mu a abusua se wona wabo ni dua kuno ade omo fa kire ene ko hu se wabo dua anase wobi na won chen e ka kire omo se wabo be ma ni dua me pa cho emle bi atwam 2020 okofa oba bi na be ma nso me tene ho sa me bre oyale ne ba me na me hata kokoo me na me kwati kokoo no e ba no ma edukali ana ne ho ato no ne wa pa moto obi a wo omo kali kokoo no ne omo di moto aba befa kokoo no ekwo no akwagiska no oba na dede no agiska nti esa na me so me ho mete meje me ho anye nti enam sa no ama me soso na makoma atu akọ oba ne fie ene ma me mpa cho ne me kọ hokọ bru oba ne nua okuru mpna no koye ekobo ni dua anu ye breben me pa cho 2020 3 years good year 3 years echi ana okunu wu ye ma je dua na ukobo okunu mpna no ensem ben na aka ye mobusum bi adin but ensem na ne se wonim no oje mi kunu sika 1000 kura dia ene me mfanya agro ene me friend suo makoma mensa enti se oje ukunu sika oje mi kunu sika dia ne ukunu anase obo enya oba no efi se me bre mi kunu ho wayale a me ana me hwe no na se wo dede no ebeje mi kunu sika dia na do oba ne kwose ukunu pa akwabo oba ni dua enya ukunu na kwose ne pe eni boy by want me kura unim to ene me nkuo me kura enemy hamuwai woni obi wasamwa woni wukunu nko woni obi won tokwanso a woni wukunu nko o se mepe man se ne pe o se mepe o wonim za anyom ne to wanteda enti so wukunu no obi twempena na kwakwobo dua wo ba no na abeka che ne se mekunu ma osika dua nku no wo ye sure se enya wukunu na abo ni dua se bosum nku se odi sika emo oba no a me pa cho mekunu dia me mo ni dua me pa cho ba sa no me boro ni nua no ge no so ade me ko ahinkuro ema ahinkurofo efre me kunu eba mu bi me a me sika ena me yiye na me de dane dua no ana je se dua ne de mo dane sa bere na o di me ko ge ne sama me e ko ahinkuro ma mpanifo ba me fie be fa me ko ahinkuro ko dane dua no me mo ni dua
na me kunu no de atene se sebio woye yalefo enti mempese wo be kwa chirichiri akoye adwuma ma yare akwache no enti wo fa obi atimi dede no wafa ne ko na ma me bresa me dwene saa se obi timi dede ne fa ne ko oba na se mema me pa be ma timi dede se ye koye adwuma ba bi na wonti me enka nkyere me nkrofo huna ena bo mama ne nan se fa ade kunu uti wona na woni ne wasam a be ma woni oyire tifie utu kwan ase me nkra oba me pa cho me ni asam se wo mo se me so mo me kunu kra me a me ma ne nko efise nam yale e wo no so nti e ba me nya hoto me timi tena se 3 days na me tedem sa na me chechire ne ha na me soso ne ha enkuto yi me timi to asa na woni ku be ma ne ko me ni ku be ma no nti adwuma me pamade me pam boys and girls me wo me nkura 12 no mi ansa na apon mo ho eti basa na kakra meji obi adwuma na matum yale ba na matum omo se a won kire nkura adwuma na ura otiasie no na woni na busuafo ntam tesen me pa sho mi ura otiasie no starting na me starting hu no wo se wo fa oba bia me o ma me woni mienu o ma me awu woni o kan ho nso awu eti wo fa oba bia na o ma busuafo apam no ama ne ko eti basa wo hu me no na me kunu e ma me nua ene me ko ho na yale na anche na yale na start bae no si Janet se wo jame a mewu se me fa oba bia na wokọ na obusuafo apam na ka me nko a eti me ama me de wose ene areho eye woyo efi se enam de be me na ka na me wra aho ena afensu so be ma sabio makohu se woye yalefo ye sekla no enye ma nyina na betimi atena no ho enso enam Kristo nti meje be ma ife ofeso eji yenya be wan ye wo fie o amunum ho ana nya amunum ho ana oye me ho ade me ne twempna tu me fie ebetena ne so ma abusuafo ne me huru so ama ye tu ko ha dan foforo wo kwa